Şurada az bıraktı, sodası bitti lazım. Sodası bitti. Özün tapaydım. At kança gene kat. Varsın etmedi o. Beni kuruttu ekan. Öspürüm çerel ekan canım. Soğuk döners ekan. Öte soğuk döners ekan. Ha, mına bu yakta ekan tuğanlar. Barbara kıldı sodasını bitirdik buna. Adlaga bir bastırыңызı. Özgönün atken. Canvar. Hem maral tutup koy. Nar tutup beri tutup hem bu bazarda katlar tutup da. Attık yine falan. Tabandıvanda atmayı konuşalım. Geçir koydu. Qanday ekan adlaga? To'g'ri mu? Den vaqtida tapib turibdim. Asalish, shu katta asalish. Nomer aytib bering adlaga. Qana? Ya jonivor. Buni bozatdaq dadiladi ekan. Paydani sürüyoruz göreyim paydani. Yaşı kaçlı? 5 aksı ya. Bol. Canım. Telefon açırın adlaga. 552 benim. 90. 0286. 0286. Soğanlar. Hazır tez çalıp görsünler. Boş satalak olsa ülgürüp kalasınlar. Şöyle sodası bitti kayra şöyle bazara açılıp kızıp geçti bugün. Tuğanlar bugün 28 oldu. 28'i saatkan çok oldu. 8 oldu. Ertemen saat 8. Jallabat at pazardayız tuğanlar. Şimdi ay olgan at pazar. At pazarda ertele geldim öyle ben özümçe dağı sodalardı görüp, anı görüp, bunu görüp жүрüp kaldım. Hem çekeden dengilep tartı ikinci ölük. 2 ölük kıl tartı Kuday buyursa. Alınganın, satılganın, satı versem mi de otganın. Bunda tuğanlar birinci paçindi başlayın paçindi. 70 bin boldu ya tuğanlar. Bunda turatın da. Turganın karal oynap. Torguna 5 puttu. Yetmiş dedi. 77 mi oldu? Çok kötü görüyorum. Nom görülü canıvar tuğanlar. Al regesini tapaydım da. Şunu okşagan bir жерden tarttım bile ben oşağı деп ойлopмун. Ал эмес экен бул. 175 görüp turadi. Tak. Tak canım. Sen narxını tartып албай калып да мен. Sorularыңызды жаны. Фурсат болуп берсе ама. Söylösüp ama. 475'ke. Бербептир азыр. Есин тапсам номерин сурап коем. Турганын көрбө жаныбар. Бойлуу бойлуу. Жоштугу да жош экен. Көкрөккө да көрүлү, көкрөккө. Hem boşap kaldı jandağı get. Hem kengir tartayın. Sen gel Şota elder naraka at beni görüyordu. Bunuzu viyaka atsal görüyordu. Atlardı görüyordu, al görüyordu, bul görüyordu. Men o şu çekede geleni görüp kaldım doğanlara. O şerde şu eski küçülürü gele saldatma, at saldatma birbirine. Bereysin, berbeysin. Bereysin boldu ko. Batıravam ortada kem. Pazardın
Bayağı en güçlü starikleri. Hazır soda büte versen tartamıyorum. Qançam tartmasam kapı oladı meni çağırıp koyusun dep. Aşağı hiç kimde kapı boşqa hareket qiladi so'ganda. Albayzımı götürüyor. Bana benim çambaram. Bana. Sana ver oldum dostum. Var da. Razı olma. Ya bol razı. Hayda kalsın yaxşı. Ya razı. Kurban ben 5 Bo'ldi. O'sha yerda bitdi. Hozir qaysi soat bo'lganini izlab topaman. Qiyazga bir bastırın, qiyazga. Bir bastırın. Bo'ldi, bastırın. Bormi? 102 bo'lib qolib o'tirib. 102 ming bo'lib pishdi ekan. Palvon akam olib berdingizmi? Ha. Palvon akam olib berdingizmi? Qancha o'tib aka? Bet tartmayın desem bu betingiz bilan teng bo'lib qoldi. Boshini qo'ying. 25 demi? Baba 25 demi berasiz. Chash qancha ekan motor? Pishdi. Pishdi. Yaxshi ekan? Yaxshi. Şunu yaxşılab tatib qo'ysin. Bo'ldi. Keyin desa to'xtatdi. Qachira. Bankdagi boyagi pul sanay turgan mashinada. Tak, to'g'anlar. Men shunda bir sira bosib berayinchi. Siz ele pauza qilib bar yerdan o'zini qilmay bunday. Bunda bozorning o'zini bir tartib qo'yasizlar. Shunda bozorga yurganda bo'g'ilasiz to'g'anlar. 200 ming aqchani cho'ntakka salib olib, otib yurgan odamga o'xshab qolasiz kishini. Qanday bo'ladi degan. Paydo bo'lib qoldi. Qanday oldu? Rossiya qanday oldu? Bir aytingchi. Qaptadingiz. Pulni lopatkaмен salgingiz qapqa. Qaplarga sürtib qo'ygan. Ay. Shunday qancha oldu? 90 bo'ldi. 90 bo'ldi. To'g'risini topayım to'g'anlar. 90 kim var oldu bular? Yo'q, berilmadi. Bermedingizmi? Chash pishdi. 90 kim var? Bizim bozor qo'rimda Tonga berilmadi. O'zimni adashmay yaxshi suyuyor. 100 kam var. 100 kim var? 90 ga berilibdi. Hem adamımız adaşamız deyip. Tam süt içken benden. Hayırlı küçülüyor, Bir yaktan günçüm yaxşı görmedi ekan. Bir yakatır alıp bir yaktan tutmuyor ekan. Oşundan sal çiraylı. Qaramaynarak chiqadi ekan. Rasa bir gilaygan atışda çok bo'ldi. Eldim bardığın көңілін бұрған ат. Өстірімдер бар екен бірақ сірайлары. Неді бер олаттылар тұтып қалды. Қаншаға берсеңіз аға? 77-ге кетті. Қалуандар қаш тұрғылы мұны тартып олайын, 77 мыңға үш кетті мұ? Улақты барып секін көріп келе бересіңер секеден. Зор болды улақты. Жеу барсаң арте беленесіңер. Андан көріп секін секеде тұрып. Қанша олды атқан тұрғанда. Şu arka жақта сода oldu da şu benim arkamda. Şu bozatқа. 75 bin berip тұр. Только тосып қалды hazır. Во, мына баракасын ғой. Bu ордынан бұрсы бит айландыршы. Ha болды. Әділеген ама. Жашы қанша әлі? Жашын білмейміз. 3-4 асы болса керек. Кеудесінен. 75 мыңға сода oldu тұрған шақ екен. Аңғыр бедеді. Мына жанар жабық, баяғы кинода қаттардан екен мына. Көздерін көрдіңіздер. Жанар. Өзін жақшы-жақшыда қылдады баяғы 5-5-тегідей. Один-одинге түскендей. Аяқтан бияқтан аттар кезде тосылады. Ака менің көрдеді екен. Қандай ат екен, міне екен, қанша сом екен. Яқта террорда деген туғандар, Өзбекстан. Қазақстанға дағы террорда өткен базарлар азы, бар бікен жоқ екен білбейм. Өзбекстанға террорда азы. Bir сұрап қойынша басын білгендерін білсере. 53 мың болды тұрында өспірім. Құлан бекен екен? Құлан. 53 мың болды. 53 мың. Қайсылардың басын білесіз? Бар бұл басын білгеніңіз? Şekerden айтыңызшы жүріңізші. Şekerden айтып бере беріңізші. Тоқашқа қанша болды? 55 мың болды. Қашқа 55 мың болды. Бұл әлі құнан. Бұлшы? 58 жарым болды. 58 жарым болды. Ет тұраға келен арқаға, ма? Красавчик да бұл? Красавчик. Қайсы, мұна бұл? Мұна торғаш. Мұна 60 бұра. Что-то секен
Өзі нашарлап басы қымбаттап кетеді ғой барғанша. Бұл 60 болды. 60 болды. Жинді базарда бұл енді. 60-қа сылдап қойдыңыз да. Сіз әділ сода керек сонда. Болды. Үстіне берсесі берілем деді қара. Торғашылар біле қалдық па? Серайларын. Қанша болып кетті бұл? 160 болды бұл. Жануар. Dördüz 60 mı oldu? Bayağı nar verip basıp attı le. Beni görüp attı alanlar. Çarşı kaç eken bunun? Üstü eken Özbekistan mı oldu bu? Cana. 460 mı oldu red olanları? Al da bırak. Şunday arkasından bar koşudan işte olanları. Dengel attatta koyun. Haga kança oldu lan bu? Haga kança oldu red konç? 466. Özünüzde kaldı bu? Tek etti. Yok. Kaldı özünüzde. 466 oldu olanları.